Man, yeah, ke Knoxman e strong hampe nthong man. Ke kae Vereeniging man. So ha ba tlo metsa nix. Abuti ya ka mo bona Sharon. Tsamaya wa ya bonahala ntho ya etsa mastrateng hore ena ke tsotsi ye. Stress o safe ka shatsi teng o safe wese phela Magumeze a eme a o plan to take Saturday ya Val Vibes. The following Saturday ba re batho ba ska ya ka James Ground ba re batho ba ska batho ba tswe eng Magumeze a re nix Magumeze a re nix re o tlo le bontsha go nna bana stress o safe hampe no bana wa stress Kwa stress hle. Watsa ke hopolang, wa bona kutlwana the way ana le teng. Hona le last year ka bo November. Was it November? Abtua nini wa di triple S ana shapile msadi. Ausi ho lona ngwana ana mo emetse tjena. Ana mo emetse so. Antsa re ke re bona. Yeah? ya kutlwano ya ke re ke tse triple S ke batle ho sane se tlo go kwa Facebook mona ke jwetse taba tsaka. Ausi hona ngwana na o mong ana mo emetse tjena. Antsa re ke re bona. O mong kwana ngwana lebitso. Malebza nna no to say ka leka mang hape Thandeka a ke mo leka speecho la hopola leka speecho ka ntse ba mo buella so ba ntse ba re bona he's back like I never what Thandeka a se ngwe ka mo buella a ke mo buelle e sachane taba ko hore like mkhutso wa ka like ngwana ke Magumeze so ba bua so ka khona o so don't say don't tell reng ka mle motho a di correct because di tlo tsamaya ka narrative e wrong Sharon le tsaba o bloka Sharon yo a go maka mo fa di bono ka pa batla ho mo ke tsholo le we mo buelang ka teng go na le ntshwane ya hore Magumeze just says wena ntho wa tsa ke guys tsena na tlamile re beng hantle o yentse okay ona protect but molao ona ha o tlo re ona protecta di batho ba hae in molao o tlo re you murdered somebody so you should face the consequences my darling bo di palesa stress ha will you think gore magistrate a ka ntsha motho ka beile motho a bolaile a tseba gore you are danger to the community no let me teach you something about the law as someone a jelang le prosecutor and a kileng a mhlalosetsa ke ntwe how tshwarwa it's your first one it's your first offense akere wa tshwarwa and then 2 days in eo 48 hours in eo ba nka ID ya ba e shapa mane ba sheba hana protection order hana crime a kileng a commita ha so wabo all that stuff if only clean boy thola bail and if address ya heno e le accurate ba tseba hore ba tlo thola kae bophilong extension 12 wa bona wa tswa but if ona le case e pendileng kapa previous kapa di ke ntho tse the protection order against you wena o tlo dula 7 days that's why ona le reminder ya 7 days ba lo verify ntho tseo ba verify le address ya heno wa understand ngwana ke batla ke botsa wa bona ngwana ntho nta tona na trenda e ngwana na ke ni Emmanuel ke mang Emmanuel Primary School ka mo ka phalenda ba ne lapa ona o bolile ngwana hae mhlebile 7 holes enena a zanga tswa ka beili so ke batla o tseba hore a ke hano enena le case ya o qala eo ke batla o tseba how sure are you hore phela magistrate ona le case lo reng mo wa khona bona wa tseba teng motho ke a risk phela o buleile meda ke ntho nngwe phela tse madi a motho a boela batla o bula so magistrate o nka risk ka lora a o ntshe wena o buleile motho evidence le nna o buleile motho ba o ntse a ga
ga go so Mamela. tsamai Kutlwana ka tse dintho di be simple motho la ka nka bolaya ka shoko lena ka taba ke tswa ka bail. It's not like magistrate go tshaba go bolaya motho mong. Ba tswa ka bail ba tshaba bolaile hle. And Mamela, even if una bana le evidence, remember hore you are innocent until proven guilty. Ba di F1. Okay, So, Abutu, probably he had an offense. Mamela, lauka bana offense as little as utswitse stock sweet kapa o kila go nna fotseke. Be ke tsamaya ke lo tshwarisa my darling. That one ke yona e tlo stopang go o ska thola bail. Okay, magistrate, magistrate, ke tsena ntho tsena. So yena maybe ba bone go ke motho a hantle ba phela wa bona o dutse 48 hours ba etsa bona research e le wena o se tlo re ha kanti la itse bantwe a ba no etsa research bo se ke bana ba ntse ba tswile ba ne pauletse di case ngata ai a re tlwelle ke South Africa mon case wa re ka motho wa magistrate tsena ntho tsena Tabata. Stress kutlwano. Jo. Tabata yo shit. Wena kutlwano let